Okay, lung damay guay na vek piu na zo suni zo chup channel panina tuni ta kong muak ki kingai tuni okas kha ninga ni leitung thup yang tuam tuam a hi songin kim le pam thup yang tuam tuam thai wai pol khat yen to ding na ong ngai suni I thai sama bang hina zo suni zo chup channel panina mi mal vai ki yen ngai khol lo pol pi vai ki yen ngai khol lo ina leitung a thup yang ichi te sung jong pan leitung bup a huwa ma apiang zareu teng chini leitung bup to ki sai zareu teng to ran teng khiai gen na hi to hina tuni ta kina abang thu teng gen ning ham chi le US te le Iran te vai US te le Paraguay te na nuclear boarding let marong thu khom na to ki sai ai jong in a leitung thei wai pol khan gen ni na ngai suning amasa na US te le Iran te vai ma to pan ding yang US te le Iran te pen ama US te le Iran den ei to ki sai ke chi thei a phalo din mona hi Russia Ukraine bang za ta na ki do jong Asia ngam ong lok zo nang hak sama mai na Russia Ukraine a ki do zo kum nga sung alu thi tai na tua za pia en boy pi lo ei to jong ki sai lo van man jong khang tuam khol lo chi ni Europe lam tengin boy pi ai jong US le Iran pen tu kum tun kum khat jing nai lo kum lang sung khong be ka pa ni na ai jong leitung bo ba ong nong kai sak pen pen ong swa khi kol gam sung bang atun tu ni bang lai sung kamu da si thun lian in bel pai kengin da si li ta khat tur som le tur ni man chi mo khai ve นี่ดังหลายคำตุงกำของเก้ไปหลายห้องดัสสีไซเคิลอดิมาไอทุนเตไซเคิลส่งดัสสีอมเวลโลดิงตัวอดิมาไอทุนเตตัวลิมันของทุนแรงอดิมุนเอาไม่เว้ลิตาคัดจังตัวคัดเห็นตัวนางออนเป็นตีบุกใช่โซมีแต่มาแต่ตีบุกใจบุงเนาขัดอาวาหลังไปทั่วอะไรตัวขัดมันเป็นอาวากิงอะไรตัวทุนมันของทุนแรงไซเคิลเป็นดิมเด็กตักเพียวใต้ตัวหินต้นไซเคิลที่มีทุนนบและก่อนคำสมตอมเป็นตัวสอมงากิมปอแรงตัวแหละอาเลมไทยดิ่งด้านองสวกตัวหินไอก่อนคำอีกแค่หน้าหางสงหีอเดียก US แต่อิรันแต่กิโดหน้าหางสงอาวันมันตัวจะองขังตัวหินะมีกิมตัวกิใส่ตัวฮีอินโดนัลด์ทรัมป์ตัวนี้จริงมาเหมือนสงอินเทอร์วิวนักกีบอลไลน์นะโดนัลด์ทรัมป์อากิดดนะโดนัลด์ทรัมป์อินบังแกนห้ามจีแดงThe strait's going to be open very soon, or they're going to get hit very hard, and then the strait's going to be open. We were going to a tremendous attack, the biggest since World War II, and they called me and said, very politely, please, can we talk? Can we talk? They didn't want. And I said, yes, we can talk. Iran te to kam ki ho na pen progress hoi ma hi chin ge ni I thai sa hin Donald Trump na Iran te to direct a ki ho na om hi cha ge ni a jong Iran lam ten ki ho na om lo hi ko to ra na Donald Trump kyang a please mo happy na tong kap non ken la ki ho ni cha a thom hi lo hiong cha Iran lam ten a ge ni na a jong US lam ten ki ho na om hi cha ge nin Donald Trump na gen na kam ki ho na pen hoi ma hiขังโตฮีฮามุสตุยลัมปีเป็นกิฮงดิงฮีอสอลอนกิฮงดิงฮีจินแกนี่มีเดียโพลคารินาแกนนาจิงจังอามาลัมปันโฮเนสเดย์นี่นี่ปีโซนี่ทุ่มนี่และนี่ลีนี่เกมินะอิรันเตโตกัมกิโฮนาอามงตุงดิงฮามุสตุยลัมปีนวมตะกินะกิสังไทยดิงฮีจินะโดนัลด์ทรัมป์มินแกนี่อาเซนเซนินอิรันเตนตัวรานาทุกิมนางบอลเกยและกาลปินีนาหุนลายGalpi na hun kira anasa pen kikap zan na piang ding hi china Donald Trump in nana gen hi to chang ina tua ki ho na pen Iran ten Galpi ni na kira anasa pen na kikam na om ding hi ka chi te politely mo bang chiring ya politely chi te jen chi taka mo kol pa ba politely please ki ho ni cha ong thum hi ma china Donald Trump kyang interview Donald Trump in again he very politely please can we talk they didn't want and I said yes we can talk let's get it done finally let's get it done in tua Donald Trump interview abol na pen California lama Donald Trump ong zin hi na Donald Trump i tua ong pai na nga grop ngau queen mau ngau kibet na van leng a khol nang mun khara Donald Trump pen aswam nuam hi mai ding hi thau to apang khat na no mina
Donald Trump อีอตุนมาเลียนี่นะ Donald Trump อี security แตนตัวเท่าต่อยปานนันน้ำมันไทยนันน้ำมันไทยกลุ่มสอมทุมและกลุ่มยัดของพระอามินเป็นจอห์นเทลลีอากิจิมีคาทีนะอามันเบลเกดอนอลทำอากาศนวมฮิโลหิงตัวรานะอากาศหลายตักเลียนอากิมันฮิซามโลจินิมาเตอากาศเลียนอากิมูฮิซามโลไว้จังอาเกดอนอลทำอากาศดีงาอมิโลหิงตัวรันน่าเสตากาหมอกิเพลนาเกนจังอินะUS เตนบางมาชิซามโลอาทาวกิงนายซามโลไอเตจินะอเมริกันดอลลาร์เต็งนี่เลลังเลียวสักินะอังกัมละไทยทยานันอมินชินะไปแค่สักที Well, I had a chance to ask the president about the armed suspect who was just arrested at the Trump National Golf Club, and here is what he said. There was a man who was arrested, seemed to be heavily armed near the property here on Sunday. It's an ongoing concern, sir. Talk about that for In Trump inun tang na zong la wai ve chileng akit chi thai pial hi Iran te zong in Donald Trump ben kathat dengu hi chinaตัวนั้นขวลอาจินเดียกเตะอาไปนางมุนเป็น US เตะเป็นอากิเทยขินซ้ายปะอามาเป็นมีเดียละมาสวตังนาวมินสอกตะตะกาทุกเกนนามุนไอจังอาโดนัลด์ทรัมป์ตัวมุนตัวมุนตุงดิงเฮจิเป็นมีนาเทหินอันน่ะปังคอลซองเอามุนตกิบังเฮอินปัสยันเฮปีนาตัวจิไหมนี่โดนัลด์ทรัมป์เป็นออกัสคานิลีนิตากาตัวไปนาดิงมุนตุงอินะอามาอีโดนัลด์ทรัมป์อี security เตนออกัสคานนี่นะตัวมุนะตัวมีปานาแฮมแคมันบิลเบลเฮอาเซนแฮมแคมันโลบวยนะคัดอมหินและกาบนาซงงะไมเทไอซงอีเทสาหินโดนัลด์ทรัมป์เป็นปัสยานินอตัวมวิลเวลาเก็บฮีบังจะตานอาวุธบังอินเลยตรงอตกเปลงอบซงอาปัสยานินเท่าแต่สิโลดิงฮีเชียเจ็บแต่ฮิไมดิงฮีแจกแกนังไอสนไกไปตั้มไว้ซิมโดนัลด์ทรัมป์อันหน่วยนวมอมขินนะไอซงตัวจังสุโซอมโลปัสยันเฮปีนาฮิชินะเกนนวมยังอินตัว US เตอร์อิรันเตกิโดนาสงะ US Fox News เตงเกนเนี่ยที่ Fox News เตมีเดียตรงปันกองลาฮินะ US เตนะอามาวีกาลวันตัวรานะตมฮอกเตไอซงอินะงำฮัดเปตัวรานะทุพิจารณาเมื่อเต Operation บอลังกาลาดูดิงจังนะจัดทิ้งก็อยู่กาลวันแคมเปวีAlangval Iran te tunga zang hin hi China ki geni Estimates show the US has used more than half of its stockpile for some weapon systems in the conflict with Iran. US te stockpile thao vui thao ta kholna chinimo torana thupi zade udek misal le atom te kholna pen Alangval be khin tai na tats thao tangkap chen na tats te bang hi le almost all avec pi pialina be hi china hi Fox News te in gen hi to chang Patriots thao tang kap khian na nam ma hi na Patriot te zong se thum so se ni wal be khin ta hi chin ge na to chang ina precision missile ki chi akap nop namun lian tang taka kha lian thaya pil na sang pi to bol te u more than halves alang wal Belgian la hi chin ge ni Almost a third of Tomahawk missiles have been used. Nearly 2/3 of Patriot interceptors have been depleted. And just more than half of precision strike missiles remain. Ai zong tam pi be na Donald Trump inama kam lian to gen na bel hoya penti just ten thao tang ai zong gal van ai zong thu pi te ai zong ki hau ma lai hi more than we can use izat zolo ding dong in oma ai zong to ra na galvana ringa galvan bol na nga sum piak be ring ai zong ina to ra na ka han champion to sang tam ki sam zo to sang tam de zo ka hi manina to chang ba hi US 10 pen galvan pen akiching in kinei la hi china Donald Trump in ama kam to ge ni We have plenty. We have a lot of ammunition, different types, more than we could ever use no matter what. But we have a lot. I'd like to have more, to be honest. In hi amawi to interview akidot pi ten belai le hi interview table again sama bangina lam ge ami mo khat khong interview akidong chi hilo leitung bup US table hilong gam sung gam bua mi khem pe wi ngai ding khoma media gol pi te interview bol te pen mi pil to changina kum pi so zong
ตัวหลายตักhi ke phial jong pan mon lian pi pi asem ngei to ran te vi ve ki dong hin phin thawiu aki bo na lian bel wars. We can go on against Iran for quite a long time. The risk is about a future conflict in the Western Pacific. Iran pen US ten ki kap zo ma lai ding hi che ai jong ina ai boy huai nang pen mai la mangal ong piang ke khale azen zanina Pacific naya chi chang ina sen te ma again nop na hi na Indo Pacific naya ngal ong piang le to chang ina US ten galwan zat ding om lo ding hi boy huai ding hi china hi interview adong ki panan again hi in pit second bel again na US ten Iran kap ding chile kum som pen nuam tak ki kap zo lai ding hi to rana Iran ten hun so sak le US ten ong kap zo non lo ding hi cha Iran ten ngai sunina to pen Iran te ngai sut khal na hi US ten kum som dong jong ki kap thai ding hi cha pit second again in ngai sut na tam piom ding to lai tak bel im zani lom te kharin meseng ya pana li mong kha khina khwai nun dan khara Iran te avom liam lom khat milim khat ki bol sakin to pen Donald Trump in tu min a khut ta tum le khut ok alu to tai le alu ok a khe to sui le khe ok to ran ma de in ama wingal do zo lai le do zo non lo sa nga to lai tak Donald Trump mi ut pen Iran pan kilem na bola cha kheding to ama ho the ai jong Israel ten Donald Trump pen a cha ding on nai lo i the isa Iran te jong in US te pen ol tak a cha sang nom lo no bang ang kap jan khin no te hamu suilam pi pen ko ut banga ko wai hom ding nuclear pen ko thu hi ding ko wi kyok nop dan ki ma kai nop dan IRGC te ki ma kai nop dan ko thu ding ko gam song nong sai lo ding ka sep nop bang o sem ding misal ko zo bol ding to na thu ki mu le cha na thu kim keu le ki kap lai ding to ran din mu na om hi na ama wi US te ga wan te to ran khong ama wi gen dan hi mo hi Fox News pana gen ni na Fox News tens atu genu ong kem level ke kong gen ama long sok ding in kin ama wi gen kong gen ni na to rana tampi be alang wal bang be to ran sena genu pen to interview ki don dan ni na mai lama to sang alien zongal tok le US te ring na lung hi mo na tampi a om thai ding to ki bang hi tun pen US ten gal wan ong bol to kik ding to ni na som ni le ngok som ni le sangi pen American dollar 1.6 trillion kim bang 1.5 trillion kim bang ama ong sang to ding mo to hin Donald Trump ina atam zo ka dei man hi achi ma banga to ni la som ni le ngok pen US ten gal wan a ring sum tam piong jang ding to chang ina to ni le som ni le sangi kum pen US te ngal budget pen tool ni le som ni le ngok i aza nga wal mo aza nga tong ki sam to ding hi misal te hi le tool ni le som ni le sang i chang ina aza ni le lang 245% to misal bo na US te nong khan to ding Interceptor stockpiles are running lower than military officials would like. Our inventories were getting way below what the war planners wanted, that might encourage China to do something, and therefore it was now a consideration for continuing the war against Iran. To te hi le aza ngok kim US ten abol be ong ki sam ding petrol pen aza kwa wal US ten abol ring ong ki sam ding to hin tu kum tul ni le som ni le ngok kum pen 1.5 trillion package American dollar 1.5 trillion kim US ten ong jang to ding ina mai kum chang ina aza tampi US ten to rana mo to angal van bol na sum tampi ong jang to ding mo hi 7 includes $5.8 billion for Tomahawk missiles, up 513% from fiscal year 2026. The request for precision strike missiles is 245% higher. Terminal High Altitude Area Defense, or THAADs, up 650%, and Patriot missile segment enhancements up 927%. Tuaran anggal van bol na sum tampi azat te anggal van om mei mai ding chi lawina azat sa tengu US ten ong din kek ding hi in bol thei man ma sum jong nei lungdam huai leitung bu ba kep ching na jong hi US ga ma kep ching na jong hi
Israel akep ching na zong hi na hoi ma mai ai zong hi khat pan again kiaw lai na bang nan again sia hiam chi le I have real concerns about our defense industrial base, and God forbid we find ourselves in a lengthy, serious war in our ability to produce what we need. The Pentagon it will take quite long time ตัวรานะom sa ting asum nei ni bol thei phial zong zat thei liana re ri ai koi nang pen ol hi ตัวตมหกเตของ complex ตัวจานะ assemble อัฐวดานมาซองคนตัมปีเสกายนะฟอนไลเลียนะ usable อากิซังไทเลียนดิงอากิก็นางแปนกลุ่มทุมและลังปานินะกลุ่มงากิกาเสกายดิงฮิชินะ Fox News 10 again ni It takes quite a long time for the U.S. to produce new interceptors, their complex manufacturing assemblages, and thus depleting those stockpiles does leave the U.S. materially worse off than it otherwise would have been. ตัวอินฮี US เตงาลวันตกิไซบังฮังตัวนิยงเย็นก็ยามชิแล US เตอิหร่านปันจะเข็นวามฮีของจิเตอมาวอมอกนาจะเข็นวามฮีหรออมาวซงอมาวอาริงลิมตักอมายลำดิงเวนอิหร่านเป็นตัวจะซ้อมซงกับใช้ลายเพียลมาไอซงอากาพังอากิลำดังโลริงตัวจะเปียตำนอนโลกับใช้หนังเข้มเปวสิโลมาอากาบสะที่เป็นอามาสเป็นกับดิงทุเปียชินากับอันนี้นาซงกับอทุมนาซงกับปุมุนตูรซ้อมวาลกับขินตาตัวเห็นตัวสร้างอากาศโจขังมีของเสียและเสดิงจังเลยของกิเสดิงจังเห็นนิวเคลียร์มอซูริเนียมมอฮามุสตุยลัมปีมอตัวเตียริงimpact เป็นตัวซาเปียต่ำโลตัวจังเท่าตั้งเบสังไม่แล้ว US เตตุน US เตตัวร้านงาลวันบอลน่าไอจีของเตเป็นUS กุมปินสุ่มเป็นเซตตัวบอลลิงนี่แต่งกาลวันอาริงจะบอลเจ้าเทฮิโลนะ US citizen camp นะมาวีtax มอกลุ่มเป็นอคอนมีปีตรงปันลาชิแลงตัวมีปีอคอนแคมเปิลมาอังกอมาจินี่กาลวันอากิบอลเห็นกาลกับเตขัสมากิปีอาเห็นมีปีเตยนุนตากนาซงตัมปีกาลอากิโดเตหักสะตัวมเฮตัวงาอามาวจะเข็นวามินะกาลวันเป็นองบอลกิกดิงวะไอซงอินะกลุ่มทุมปันินะกลุ่มงากิกาเสกายเทดิงฮิจินะฮิฟอกมีเดียเตนันเกนี่With the conflict in the Middle East, President Xi of China is watching our stockpiles very closely as he contemplates, threatening behavior towards the Taiwan Straits, and so it all kind of factors in together. The Patriot missiles requested in the fiscal year 2027 budget likely will not be available on the front line for another 3.5 years. ตัวเชียงนะมาว่าก็อีสังนี่นะออกัสคานิลีนี่จานี่นะ US เตเลปารากวัยเตยนะนิวเคลียร์ตกิไซบอลหอมเด้งทุกิมนาเล็ดมัดองทุกไทยโอเค US เตนะมาของกัมปานีนะเรียกตาเตยซงอินนิวเคลียร์บอลนะตกิไซทุปีเทคโนโลยีไอซงอินะ materials อากิสัมวันจัดตัวเตแคมเปลปารากวัยปวกดิงนะปารากวัยเตตองทุกิมีเล็ดมาทุเป็น US เตState Secretary ปามาคิวรีวิวและปารากวัยเตยกำลังตกิไซทุไวหอมปีปะเล็กกานิวตัวแกลินเล็ดมาตรงทั่วเฮ Very short. Before we sign, I just want to say a few words in English and Spanish. I think this is just another step in the continued growth of our relationship between our two countries. This MOU reflects that continued cooperation. In fact, as we were commenting in our meeting a moment ago, we've always had strong links between the United States. ตัว US เตยปารากวัยเตโตนิวเคลียร์บอลดิงจิจังกาลวันฮิเลียนโลมอนิวเคลียร์จิสุงะตัวเป็น IAEA เตยเลยตุงบุก IAEA กิปอนาเตยทุกคนบังเลียนินะ strictly ทุกมันตะกินักกิสุยดิงเฮจินะ US เตนเกนี่ฮิตัวทุยอีเกนสมหมายนะปารากวัยเตยกำลิมเย็ดมาสักดิงเดอิงนะParaguay ichi pen South America angam sung hi Latin America zong kichina South America angam sunga Paraguay omina atung pen panin en sukpak lehang Venezuela anuaya Colombia anuaya Ecuador anuaya Peru tojang anggeya Brazil nuaya Bolivia anggeya Paraguay tojang Chile, Argentina, Uruguay ตัวร้านอากิกวาลสุกดิวเร็วหินะตัวปารากวัยเป็นที่อะไรเอามี
Brazil pen ithei sa hi na Donald Trump to za pia kilem lo sen te to sumbol khom na akinak pol ma te hi chileng ki chi thei to chang anwa ya Argentina pen Argentina azong sen te na mawi nuclear reactor te pol khat puak ngei hi nuclear chi changal wan hi pa lian lo sumbol na le mei thalak nang a thu pi ma kho pi sung a tui zek dan khong ma te toran mei tha tam pia ki sam hi na toran sen te song in Argentina hu khin Brazil song agama leitang a gol pi hin a sen te to ki pol chi xiao mai ni bris sung a ki pol te BRICS sung a bi pen Brazil chi na hi na Brazil to chang apanga Peru pen sen te a tua Latin America angam sunga tem bkhol na angol pen alam na mun Peru hi to chang atunga Venezuela zong sen te a phial hi na ai zong Donald Trump mun te alak ke khi to chang Colombia zong Donald Trump to ki do lo deu chini mo in ong kelem kek theu chini na bang hang hi Paraguay US ten to rana nuclear bombing to zang han cham yam chi le Donald Trump in again sa hi na mon lu rock tring hi North America และ South America continent span US เตียฮีเกาอีกะอินตัวโลฮีเจียโดนัลด์ทรัมป์อเกนนี่นะตัวหางเลียนมาจิปักไหมแรงเส้นเตยตัวรานา US ตกินายนามุนาอินเต็กเซมาอากิตัวตั้งสักเป็น US เตนเดลวินะอามาสเปนนะเวเนซุเอลาUS เตนตัวกุมตัวนี่ละซอมนี่เลงกก January ค่ายนะอง VK ตัวจางนี่นะตัวลายตัก US เตตัวฮีLatin America ngam sung a buai ma pen Cuba zong US ten alapet ma ding to ki bang he in makro bun zong nong deu ma man ge ni na Cuba crisis pen khot zeba gen het loading hi Cuba pen US te ari na ong lao sang ngam khat so hi chia ge nin US ten Venezuela nuai khin Cuba nuai nuam lai to chang ina US ten tuilam hi ta le leilam hi ta le chi mai ni Cuba pen khak ya khak khit sa to chang Colombia zong to minasam Donald Trump in akap lo bek to chang Brazil chleng la pressure nak pia to chang tun Paraguay US ten ong lai hi na Latin America ngam sung pen US ten ko in tek sep nang mon hi chia to Donald Trump hon te ong ki pan hi meeting a moment ago we've always had strong links between the United States and Paraguay. Those links have only grown stronger. And agreements like this and others that I hope will happen in the future will begin to create, real concrete progress, institutionalize this. In ตัว Paraguay เตแล้วเป็นอลัมดังคารินะฮิลาตินอเมริกางำตัมปีตัวไอเกนสุงเตงะเซนแต่อเดอิโลอามาอเดียกฮิไต้หวันเป็นงำคาริเซนเป็นงำคาริจียลาตินอเมริกางำบุบสุงะตัว Paraguay งำคัดเบกินไต้หวันเป็นงำคารินเจ็บแต่ปีฮิเซนแต่ตัวกิปอลนวมมีลิมไต้หวันเป็นงำคัดฮีจียจำแต่เลยนะไต้หวันเป็นเซนแต่อีอุกนานวยาอมเซนแต่เลยตั้งเซนแต่งำเกคาริจาเกนี่ US แต่ซองอินตัวเกนมาฮิ US แต่ตะเลกันนีดาแต่ของไม่แต่งำตัมปินไต้หวันเป็นเซนแต่อาฮิมาฮิไอซงเซนแต่ไต้หวันเป็นถ้าตั้งฮัดถูตลักใช่ฮิโลฮิตัวเจียงอาคอลินไอซงฮิคิวบาเตปอลินเซนเป็นไต้หวันอาฮิตอนโลฮิไต้หวันเป็นงำคัดฮีจียาไต้หวันละมาปังแต่หินตัวแต่เลียนมา US เตนฮิเตกานาทับยักเทดิงอมเกจินไงสุดินะตัวแต่โตนิวเคลียร์บอลหอมดิงองทุกิมาฮีเป็นนิวเคลียร์ตัวรานะกาลวันเลียนบอลไหนโลหางอามาเรกตาแต่ซงยูเรเนียมเตองบอลโตแหละนิวเคลียร์กาลวันจิเป็นยูเรเนียมบอลดิงไม่ทะลักนาของอาจังดิงตัวคิดเตกาลวันเป็นอากายนอนโลหินเลยตุงบัวนิวเคลียร์กิเซลโลดิงจีซงเป็นดามินาองกิเซลเลลดิงตัวกิบังฮีอินอาเดียก US เตเลปารากุยเตนตัวทุกิมนาบอลนาปักสุงะ US เตปารากุยเตตุงอังเงตเป็นปารากุยกัมสุงะ US เตนะกาลกิสินนายซง military training ไอซงอากิสัมบังนะปารากุยันเตโตเซมคอมไทดิงตัวขัดตัวปารากุยเตทุกิมอันนี้นะ US กัมสุงปนาโดนัลด์ทรัมป์พวกเขียดดิงอาเซกัมเบลมีตัมปีเตอพวกเขียดนางปารากุยเตนองสางอุนเชียเกนี่นะตัวซงปารากุยเตทุกิมฮีตัวหาง
amau akithukim theu hi chin ki ge ni US ten torana amau gam sunga adei lo chi mai ni mo gambel mi athuman lo am tampi apuak khian nang gam tampi zongina Africa ngam lamte bangin tua za pia na dei khol lo hi in adei lo ding zong bel tam lo chi ni mo in ai zonga adei khaleni om to chena na dei ule tora nong hi sak ding chi to Paraguay te to tukim na nga to hi Paraguay pen amilip om vek pi na mi mal teng som sangi khong be kom hi 7 millions teng som sangi khong be kom ina amawi GDP pen kum kharina American dollar billion som nga kim khong in ki chepte saga mi khat i mi mal sum lut pen kum kharina dollar tul sangi chi pen kol ngam sumna teng za thum kim khong suak ve mo mi khari kum khat sum lut pen kol ngam sum teng za thum kim sum lut nei hi ala tenem puka ngam lim i thai sa hi na avek pi na Christian gam hi zo dewa adiak ina RC atam pen na te hi Brazil hi tale to Paraguay jong RC pen za som ko percent bang om Argentina jong Messi te khong ma te sapeng te dong sorry Argentina te jong na Venezuela jong na RC gam hi china to August Khanili nia US te Paraguay to kalson na thak Latin America angam lama ong kalson na gen nomyang Venezuela pen sen te to kinak pol ma khin USA te to kin kilem lo to chang Russia te to kinak pol ma khin ai changa Venezuela pen thurama to rana lak ding hi thai non lo to changa thau to kap to chang to Cuba jong ama US te to kilang lim akipol zo ngei ding dan hello to changa thurama pai lo na thau to lak ding phia la om hi ai jong Argentina le Paraguay pen thurama ki ho pi thei lai hai manina to te sunga US te investment ong paya sen te to mun kitu na ma hi chile a ki chi thei phial to ki bang hi china ama wa gen sak ding yang in autuba khat changina Brazila ama wi kitel ki na om ding azen en lu lai na nga lai level US te Argentina gam sunga mun ade ina chi pak ni mo thu zo nop na tampi ong kiam ding a lulan azel alel zenzena Donald Trump thupom zia lama pai miong pai le sen dei thunai na pen Latin America angam sunga ong kiam ding hi in to lai tak US and Brazil pen politic lam to pressure piak lai tak hi na to Brazil te ambassador pa bang US gama ong jin thailo ding china visa ana khak sak to zong om hi china US te le Paraguay te amawi to thukim nang bol na to ki sai gen ni to changina to lai tak itri Roma mo itri gama Lebanon te Israel te kam ki ho na bolina amau kilem ton tung thai nang nung lam deu tengin jong US te makai na to Washington DC bolina to lai tak pen Rome gama bol hi adiak ina Israel te Lebanon kam pan cha khiat ding in he Hezbollah ten bel dei vet lo Israel te pen Lebanon gam sung ong pai lai teng Lebanon gam sung am lai teng Lebanon gam sung ong kap lai teng Israel te to kam ki ho na bol ding hi lo hi cha Hezbollah ten genina ai jong Lebanon kumpi te penin US te thapiak na to chini mo Israel te to ki ho pi thei ding lama to lai tak han chama kal swani in amao gel jong thu selom lom om keile October khama te yin meja breakthrough thu vai ong siang ding hi chia alamet sak ma pol kharom hi me to bahang October kha chi ham chi le October kha pen Israel gama kitel pina om ding Benjamin Netanyahu nga lai ding mo nga non lo ding ki gen thai lo adan bel nga zo le kilom lai na to kitel pi ma te na Lebanon le Israel akilem thei nang han chamu hi china to again nom yang to changina zan nung nam deu teng jong Israel ten Hamas sung teng ana ka phin تعرضنا لمجزرة بشعة بتاريخ 22/11/2023 Israel te le Hamas te akido na hangina Gaza gam sunga ithai sami tur som sangi walin si lo thinin to lo misilwang akimo zo nai lo tam pi om lai he
ki zong ina tua julai khasung bek ina ni som le sangi isung julai khasung ni som le sangi isung lim takina zon chang ina miza le som le ni moina tua pen zani na ngaza ngamamo mas boral china misivuina poi tua khong jong na ki bol hi tua miza le som le ni te sunga numei som li sorry naw pang som li le numei som tum lengyat bang ki hali chin ki ge ni to lai tak ngaza le tang sunga missi akimo zo nai lo pen tul gyat panina tul kwa tom pen om lai ding hi chin ki ge ni asivek pi tul som sangi le thum kim khong en ki gen to ina to amang tul gyat tul kwa kim to hi le pen mi tul som gyat walin mate anun tang na pi na asi lo hi china again wa myang mi tul som gyat chi pen tom lo hi tom vel lo thu hi na tu dong kilem nai lo hi lai ve to pen in si thai lain bang hon chang ma ong kilem zo ring Donald Trump in bang hon chang lei tung ga to teng ka kilem sakhi cha khut me kwai asim ma de to te sunga Israel le Hamas zonga pa hi na bang hon chang kilem sang na ong piang ding chi thai no poi ding hi chi na tu ni lei tung thu piang pol khara ge ni yang in tu ni ta ga gen pak teng sunga US te le Iran te ki kam na sunga US te ngal wana beiza pen angai su thoi khoma om hi chin ki ge na toy chi chang thau tang yen be le lo khot to ki toy thau te lian hi lom to ra na thau tang ki da na le athup pi zo de wa za tu mo misal nam te to ngai sut na om le kilom hi in August khan ni na Japan PM noi na sen te le Russia te jong North Korea te ai phial jong in ngal wan bol na mau pen ma dog ina leitunga kilem na om non lo pressure tam lo ma mai manina Japan te jong in gun for grudge thawom ke le khan to nang om lo ding hi chi dani na ong ge ni na Japan te ngal to ke sai thu vai hom ten ong gen chang ina August khani nga ni chang ina Korea North Korea te na war preparations Japan ten toran ong ki pat le ngala ki ging san om thei ding ki sam hi china North Korea te jong to lai tak amau tum takuna buai ma mai hi amau ya gen zel to Indo Pacific akichi Asia angam buaina songa Japan yang ge nai lian North Korea South Korea mina North Korea chi pen sen te to ki pol te hi na azen zanin sen bangin Taiwan kap na khat nei lian hen la akila hi le North Korea jong in azen zanin to sen te Taiwan alak som na pan Japan bang ong diang lian ni le North Korea jong in Japan su kha thei ding in to Middle East buai na sang Asia gama buai na pen piang le lawai zo tham US ten Iran ka phang sen te ki thei mo bol thei la US ten Korea ka Venezuela khong ai jong aka phanga sen te ki thei mo thei la lina amao leitung angam tha te lian ki tuak lo Russia le Ukraine ki do hanga jong US a thei lo banga om thei la to ran hin ai jong hi Asia angama buaina te pen to rana a thei lo ki nei thei om lo Taiwan pen US te to thukim na lai anei te to chang Japan pen US te to thukim na lai anei nyat te US gal phol te tampiom US gal kap tampiom in azen US te le sen te ong ki tuak ngai le leitung bu ba lao hwai ma ding hi na tua ya ki tua thei nang mon pen Taiwan South China Sea North Korea Japan boina hi Asia sung tenga om kiu kyau ina ai jong igen sama bangina to apiang lo thei na nga ma jong akido mo hi na US te jong in torana stockpile amawi thau tang khong tom pian toran ki muang lo na to kele ki thadim ki sak phon ni chi ran ong pai level US te jong in sen ong to ve wa ke in chin sen ten alak ngamule Taiwan pen ama khosunga jong ong nga khamai thei tam mo china lamet om hi in amao yong kar son sia ring bel ki gen thei ke na tuni ta ki thu gen na to chang chini mong gwai nawi mu ran ngai son comment ong gen nom ten ong gen un la lung da mai le First of all, during the war,
Everybody has problems. Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. You don't know God that. bless. You will not have a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering on position this to question. dictate that. That's Remember exactly what this. you're doing. I'm not You're dictating. in no position to dictate what we're going to feel. You We're will- going to feel very you will good. feel influenced. We're going to feel very I'm good and telling very you, strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed From the yourself very- to be in a from very the bad position, beginning and of he the happens war. to be right about From the it. very beginning of the war. You're not Mr. in a good Brown, position. I You don't have the cards right now. With us, you start having not cards. playing But cards. right now, you I'm don't. very Yeah, you're playing serious, cards. Mr. President. You're I'm playing very cards. serious. You're I'm gambling the with the president lives in of war. millions of people. You think- You're gambling with World War What do you- III. what do you You're think about? gambling with What do you World think War about? III. And You- what you're doing is very disrespectful to the country, this country. I'm That's with back all to you. respect to your Far country. more than a lot of people said very they respect. should have.